Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi ba Rwanda TV 1. Muri akanya tukubaza tugira tuti amahoro y'Imana nabane namwe. Tugusuhuza abaherereye mu majyaruguru, tugusuhuza abaherereye iburengerazuba, burasirazuba, mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali, tugira tuti amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Muri iki gitondo tugiye kubagezaho amakuru y'imikino by'umwihariko turaza guhera mu Rwanda, turaza gukurikizaho ku mugabane w'Uburayi turebe uburyo UEFA Champions League yaraye igenze. Turakomeza gusuhuza abadukurikirana bari ku mugabane w'Uburayi aho habaye haraye UEFA Champions League, tugasuhuza abadukurikirana bari muri Aziya, abadukurikirana bari mu gihugu cya Singapore, abadukurikirana bari muri Canada, abadukurikirana bari mu Burusiya, turabizi nabo turabibona, tukuye ati mukomeze mubane n'amahoro y'Imana. Muri akanya rero nk'uko twabibabwiye rero tugiye kubagezaho uburyo Ferwafa yasohoye ingengabihe y'icyiciro cya kabiri, aho amakipe agiye kuzahatana mu byiciro bibiri, aho ikipe ya Muhazi United, La Jeunesse, Espoir, Adax, Akagera FC, Alpha, Nkombo, Nyagatare, Nyanza, Vision Jeunesse, Bot n'Intare bari mu itsinda rya mbere. Ahangaha akaba ari amakipe uko ari 12 bazahatanira igikombe cy'icyiciro cya kabiri muri groupe A. Na groupe B hakaba harimo Vision FC, Etoile de l'Est, Ejo Heza, Espoir, City Boys, Esperance, Sina Gerard, Sunrise United, UR Kamonyi ndetse na Milo Plaste. Aya ngaya akaba ari amakipe akabaka kuri 28. Aya makipe yose akazaba agiye bari gukina mu byiciro bibiri, ariho groupe E na groupe B. Akaba hazagenda havamo amakipe uko azagenda akurikirana, ariko bazagenda bayashyira mu byiciro kugira ngo azahatanire igikombe cy'icyiciro cya kabiri. Tuti bakunzi b'u Rwanda TV 1 rero dukomeje kubigezaho uburyo amakuru agezweho, dukomeza kubagira ati mudukande subscribe, mukoresha ndetse na comment kugira ngo umuyoboro w'u Rwanda TV 1 ukomeze kwaguka. Tujye kubagezaho uburyo UEFA Champions League yarabaye muri uyu mugoroba, aho Olympiacos yanganyije na Pafos FC ubusa ku busa. Slavia Prague nayo ikaza kunganya na Bordeaux ibitego 2-2. Ajax nayo itsindwa na Inter Domira ibitego 2-0. Bayern Munich yaje kwihanangiza ikipe ya Chelsea umukino wari ukomeye cyane, umukino w'ishiraniro, ibitego 3-1. Liverpool na Atletico Madrid. Liverpool yaje kwigaragaza ikipe yo mu Bwongereza, itsinda ikipe muri Espagne Atletico Madrid ibitego 3-2. Paris Saint-Germain nayo yaje kunganya na Atlanta yo mu Butaliyani ibitego 4-4. Bose yari imikino y'ishyirano, umukino wa Bayern Munich na Chelsea, Liverpool, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain na Atlanta. Iyo nayo yari imikino y'umunsi. Amakipe yaje kwigaragaza rwose hagati aza gutsindana, aho Bayern Munich yatsinze 3-1, Liverpool 3-2, Paris Saint-Germain 4-4 biranganya na Atlanta yo mu Butaliyani. Kuri uyu mugoroba nanone UEFA Champions League irakomeza, Aqua Bridge iraza gukina na AC Monaco, FC Copenhagen na Bayern Leverkusen. Inter Frankfurt nayo iraza gukina na Galatasaray. Manchester City yo mu Bwongereza gukina na Napoli mu Butaliyani. Newcastle United yo mu Bwongereza gukina na Barcelona. Nayo rwose Sporting CP na Caen and Montreal akaba ari amakipe rwose biraza gukina ku isaha saa 3, aho ku isaha saa 12 zindi mikino saa 12:45 ariho ziraza gukina Club Bridge na AC Monaco ndetse na FC Copenhagen na Bayern Leverkusen nabo biraza gukina nabo saa 12:45. Andi makipe yose imikino y'ishyirano guhera saa 3 zuzuye: Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Manchester City, Napoli, Newcastle United na Barcelona, Sporting CP na Kuwait Almaty biraza gukina nabyo ku isaha saa 3.
Rwose inshuti bakunzi b'u Rwanda TV 1, dukomeza tubagira ati mudukore subscribe, mukore share ndetse na comment kugira ngo umuyoboro w'u Rwanda TV 1 ukome kwaguka. Turabashimiye kandi mukomeze kugira umunsi mwiza.